2, 1, 2, 3. Pitali smo starije, šta su varošarije? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Ova Varoš sad, to je mali grad i ima čuda svoja. Koja? Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Prokuplje je mesto fino, tu se pravi dobro vino i svaka je ženska fina kao da je od tog vina. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. To je Varoš, dakle, sve sama finoća, slatko pravi fabrika kandiranog voća. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. 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 Ej, Zem, ti ove naše puteve. Duško, nisu ti krivi putevi, nego ovaj auto nije za ove puteve. I to je tvoje Prokuplje. I moje i tvoje, ako rešiš da ostaneš. Ovo ostalo Macino je, bez obzira da li sad ostaje ili ne. Tata, koliko je staro tvoje Prokuplje? Ako slušaš oca, najmanje 2000 godina. Šali se ti, šali. Ali Prokuplje će 1995. da slavi 6 vekova od kad postoji pod tim imenom. Ako baš hoćeš da znaš, iskopavanja su pokazala da je ovde postojalo ljudsko naselje još u vreme Neolita. U latinskom spisu iz 3. veka naše ere ovo mesto zvalo se Hameum, a u povelji vizantijskog cara Vasilija II. Iz 1020. godine naselje nosi grčko ime Komplos. Svoje današnje ime grad je dobio, pretpostavlja se, kada su Nišlije, bežeći od Turaka 1386. godine, mošti Svetog Prokopija preneli u ovu crkvu, sagrađenu u 10. a možda čak i u 6. veku. Otkako su mošti Svetog Prokopija smeštene u nju, crkva nosi ime tog sveca. Prvi istorijski dokument u kojem se Prokuplje naziva današnjim imenom je Povelja knjaginje Milice iz 1395. kojom ona, posle kosovskog boja, manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj gori, poklanja neka imanja, među kojima i kuću i vinograd u gradu Svetog Prokopija. Po osvajanju, Turci su Prokuplje prekrstili ili tačnije prepolumesečili u Urćup, ali to je već druga priča.
brate, bre. Snajke, bre. Acika moj. Dobro došli, bre, u Magarevo. Ajde, izvolite. Ajde. Jeli Bože, kako ti reče da smo došli u Magarčevo, je li tako? Ma nije bre Snajke nego Magarevo. Priča se da je pre 50 godina svaka kuća u Prokuplje imala po jednom magare kao tovarno živiće. Pa su ga zato šalđije iz Niš i iz Leskovac prozvali Magarevo. Ono istina, to nam se nije svidalo. Zato su neke šalđije odlazili kući modri kočivit. Znam, ali meni se čini da i danas u Prokuplju ima dosta magaraca. Ima ih, Snajke, ima ih koji su došli sa strane, a ima ih iz Nemačke. Ma šta ste se zakačili za to Magarevo? I ti, Božo, brate, zašto ne ispričaš, recimo, šta je zapisao vojvoda Živojin Mišić o Prokuplju kad je živeo u njemu? Hoću samo to ako Snajku interesuje. Striko, mene zanima. Evo šta je vojvoda Mišić zapisao u svom dnevniku, doduše još 1880. godine. U to vreme u Prokuplju je bio zaista lep i zanimljiv život. Sve jeftino, a za nas novo i zanimljivo. Stanovništvo se utrkivalo u gostoprimstvu i lepom raspoloženju prema nama. Vojnici su se preko zima razilazili po slavama, svadbama, krštenjima i proševinama. Svuda pesma, zurle, ponekad violina i svirala. A svakog praznika igralo je kolo na pijaci kod crkve i po pojedinim halama. Noćne lumperajke, oficire i građana, uz veliku vatru na Hisaru, odakle su otiskivana zapaljena burak sa katranom u reku Toplicu, bile su česte. Pa da ti ne pričamo o Jug Bogdanu i njegovim kulama na Hisaru, o Stanoju Glavašu, koji je oslobodio Prokuplje u prvom srpskom ustanku. Onda o komiskom vojvodi Voji Tankosiću, koji uoči balkanskih ratova u svoj dobrovoljački odred primio Mustafu Golubića, a odio Gavrila Principa, jer je ovaj bio po mišljenju vojvode fizički nedorastao. O Topličkoj buni 1917. jedinom ustanku okupiranog naroda u celom Prvom svjetskom ratu i krvavoj bugarskoj odmazdi za 15 dana slobode koje su uživali Toplica i njen centar Prokuplje. O snažnom otporu ovog naroda tokom Drugog svjetskog rata protiv okupatora i domaćih izdajnika. O Topličkom partizanskom odredu osnovanog avgusta 1941. godine. O